еден од најпопуларните музички имиња на Балканот, со 20 годишна кариера, почнувајќи од неговата 16-та година и од тогаш гради само хитови. Саша Ковачевиќ, позади сцена. Саша, добро вечер, како си? Добро вечер, ево, добро, Богу хвала. Гледам дека чест гостин си во Македонија, дали ти е една од поомилените држави? Па свакако да, јас сам то веќе доста пута и говорио како највише волим да доđem овде, а недавно смо били исто у Скопљу, тако да нисмо нешто претерано сад у последње време били, могу ти реći. Некако оних ранijih година се знало da u ovom nekom letnjem periodu provodi mnogo više vremena ovde, ali dobro, opet smo, eto, rado viđeni gosti i nekako se uvek osjećamo ovde domaćinski. Те најав како човек со најголеми хитови, со 20 години кариера. Toliko. Секоја песна ти е со емоција, со романтика. Da. Дали ти е тоа твоја животна приказна? Pa svakako mislim da jeste, ne bih verovatno mogao baš toliko da fejkujem 20 godina, jel? Твоја животна приказна или како? Pa da, u suštini u dubini duše sam svakako emotivac i dobro, što se romantike tiče, mislim da je u današnje vreme romantike sve manje, nažalost. Ali veliki sam emotivac i sve svoje pesme upravo i nastaju, da kažem, iz nečega što, kako da ti kažem, stoji duboko u meni i što mogu jednostavno da... A da li долго стои во тебе песната Како после нас? Дали е таа биографска твоја лична? To je bila prva pesma... Се уште најголем хит, реално. To je bila prva pesma koju smo brat i ja uradili za nas, eto. Tako da, ja sam pre toga imao album koji je komponovao čitav dragi kolega, moj prijatelj Bane Opačić i to je bila, da kažem, prva neki naš izgled da napravimo nešto za našu dušu i eto, 20 godina kasnije to i dalje ljudi pevaju, vole i to mi je onako baš velika satisfakcija. Можеме да наброиме неколку врвни пејачи што може да го наполнат бивша Југославија во градовите. Дали си ти еден од нив, дали се гледаш ти како еден од тие? Kao pevača koji? Да наполни цела бивша Југославија, за градови. Da, ali mi smatram da u današnje vreme, obzirom da je nekako sve preko socijalnih mreža mnogo dostupnije narodu, da
se danas ta popularnost nekako može stići preko noći, nekako steći, izvinjavam se. Preko noći, tako da nije baš kao što je ranije bilo. Ranije si morao malo drugačiji pristup da imaš, da obilaziš razne televizijske stanice, radio stanice, da se promovišeš na 1000 nekih strana da bi ljudi uopšte čuli i videli šta ti radiš. Tako da danas to mnogo lakše, ali smatram da ima dosta mojih kolega koji mogu da rade širom XU i da pune i dvorane i klubove i svašta nešto. Изведи сега 3 нови песни. Не е албум, како што разбрав, така? Скадарлија ми е Да. едно од поомилени, така баш Јел тако? боемска, да. Pa jeste, da. И Мики нели глуми таму, гледам. Jeste, А jeste. гледам дека кокетираш со глума и со пеење. Те бива гледам да глумиш многу добро. Pa u glumi mogu da kažem da se možda snalazim. И тоа многу добро. Pa iskreno ti kažem, ne znam ni sam. Ne znam ni sam, nešto, ne osjećam se toliko kao u svojoj koži dok... Mislim, zavisi stvari od scenarija, ajde tako da kažem. Kad je neki scenarij koji mi možda malo više onako prija, možda bi mogu da dam više sebe, ali što se albuma tiče, ostavili smo ga za negde oktobar mesec, kad malo zahladni i tad nastavljamo sa celim albumom koji smo najavili zajedno sa ove 3 pesme, a sad u ovom letnjem periodu ćemo izbaciti jedno 4-5 letnjih pesama, tako da će to biti nešto mimo ovog albuma koji je planiran. Во секој спот имаш прекрасни девојки. Сите се као ангели, можем да ги наречем. Ти ги бираш лично или твојата екипа? Pa dobro, znaš šta, svi smo nekako uključeni. Ne mogu da kažem da ja biram, ne mogu da kažem i da sam neko ko tu odlučuje, već jednostavno uvek imamo više ljudi, sve zavisi da li ima nekih, da li treba devojka da ima nekih glumačkih sposobnosti ili da je samo model, ajde da kažem, da li ima neku... Сите се преубави. Radnju, da, ali u suštini, eto, ovih par nekih spotova nazad smo uglavnom imali glumice, tako da smo imali sreće da nađemo i kako lepe, tako i vrlo dobre glumice i drago mi je, kažem, što se za moje spotove uglavnom vezuju jako lepe žene, mada generalno za svaku ženu mislim da je lepa i svaka ima nešto unutrašnje što je krasi, a eto, kažem, u mojim Осме кај spotovima... убави жени, што попрво кај нив заприметуваш? Очи, физикус, движење? Што те... Nemam ja tu nešto kao konkretno je kao bacam akcent više na oči. Znaš, to je, da, to je nekako valjda ceo neki paket kada u stvari vidiš osobu, da vidiš da li neka hemija tu postoji ili ne. Da. Eye contact, da. Pa da. Белград, Tako je, rođen u Beogradu. роден во Белград, во населбето, како се... To spada u Novi Beograd. Како дел од Белград. Deo Novog Beograda, da. Ali sam ceo život proveo u Zemunu. Zemun, така е. Tako je. Факултетски образован, Tako je, на Академија уметности, да. Она nije u Zemunu, nažalost. Дали беше лошо дете како мал?
Ne. Ne? Ne Što mislim za sebe, Zemun možda bi glasa bilo za bolje, mene? da, možda bi Za bolje bilo onaka da pitaš za- roditelje. Pa obzirom da je ta sredina u kojoj sam rastao i godine u kojima sam rastao, Дали те направи појак таа средина? За сега што си? ne znam šta da ti Нешто ме kažem. интересира, прашањето ми е факултетски образован, дали ти е битно да имаш и улична школа за да го достигнеш ово ниво сега што го имаш? Pa dobro, ulična škola je svakako dobrodošla, to je nešto što je svako od nas, ja mislim, prošao, ali Zemun je bio vrlo specifičan, ajde da kažem, prvo po nekim drugim lepim stvarima, od zemunskog hokeja, gardoša do... Zaista ima tu mnogo lepih stvari koje čovjek može videti u Zemunu, međutim, eto, kažem, godine u kojima sam rastao i nekako ceo taj period koji se vezuje za Zemun nije baš najsjajniji za te godine, tako da bilo je to moderno, znaš, zlatne kajle, Air Max, patike itd. Tako da, sva sreća, pa sam ja baš tih 90-ih bio onako manji. 85. sam godište, tako da tek od 2000-te sam ja već kao da kažem bio neki... Сега 40 ге помниш? 40. 40. Hvala ti. Издала сум. Па ти си рекao годиште, шта? Ne, super ako je 30, vidi, ja odmah prihvatam. Не, 40 кажам. A rekla si 40? 40 кажам, да. A ja sam te razumeo 30. Ама добро изгледаш. Dobro, ne, u stvari to sam ja hteo da čujem, to je to. Исто како сум рекла. To ti kažem. Ja se nam uvijek moje, ako kaže da. I sve što kaže, pristaje ja, samo si mira. Samo novio njoj, preznak mesec nasija, uzvajam pesmu moja tako naprija. I uvijek bez tebe, znaj ću ja. Дали има нека песна што се уште не е објавена, сакаш да ја објавиш? Има нека причина не е објавена? Iskreno ti kažem, mislim da ima jedno 4 albuma pesama koje nismo do sad objavili i koje ne znam da li ćemo ikad i objaviti. Eto, to je, nažalost. Дали кога ќе видиш дека песна дека е завршена, дали се вмешуваш во крајот ако нешто не ти се Gotovo допаѓа? sve su završeno, gotovo svih tih, kažem, ne znam koliko, sigurno jedno 30 pesama su na nekih ili 50% ili na 100% ili na 80%, ajde da kažem, ali su sve već skoro, ajde, formirane i velika većina je skoro spremna i da se samo pusti. Ali nikad nisu ugledale svetlost dana i pitanje je da li će, eto. Zato što nekako se rapidno menjaju i trendovi i nekako kad brat i ja studiozno uđemo da se bavimo nekom Ti si pesmom. романтичен тип. Da, ali nekako taj talas je sad krenuo da se iz godine u godinu to jako brzo i rapidno menja i onda nekako taj stil malo izgubi i jednostavno ljudi požele da slušaju nešto drugačije, onda se mi prebacimo na nešto drugačije i sve tako u krugu.
Кој е Саша кој ќе се угасат светлата? После секој настап. Pa, smatram jedan potpuno normalan čovjek koji živi nekim normalnim životom, mirnim, sad u ovim godinama već malo mirnim. Ама јас се уште ова што гледав е многу тешко. Дали некој си размислувал и дошло на момент да кажеш као доста ми е, што би бил да не беше ти Саша како пејач? Ne, ja Што би бил smatram друго? Си размислил нешто? da je svako srećen ko radi posao koji voli i koji je dobio blagoslov od dragog Gospoda da radi posao koji voli, kad naravno u mom slučaju ima publiku koja podržava dugi niz godina ono što radi, mislim da je to zaista blagoslov, tako da sam zahvalan i naravno, ajde, svako od nas ima periode kad je malo umoran od putovanja i tako to, ali to je sastavni deo posla, tako da sve to prepisujem nekom normalnom toku od našeg života. Колку настапи отприлike имаш месечно? Дали ти ги одредуваш или екипата твоја? Nema to pravila, znaš, pogotovo sad kad krene letnja sezona, onda se radi baš jako često, ali radimo dovoljno, onoliko koliko nam i prija i obzirom da sam već skoro 20 godina na ovom estradnom nebu, nekako pravimo i balans i trudimo se da napravimo sebi nekako onako koncerata dovoljno koliko možemo da budemo posvećeni publici i da damo maksimum u vrijeme. Секоја чест јас видов, после сам 2 часа настап, ти си многу смирен со публиката, тоа ме воодушеви реално. И на секој посвети внимание, мислам секоја чест, искрено. Hvala ti, pa После знам дека беше дали на пат Атина, каде беше така? Атина беше? kako? Атина беше така? Atina, da, pa sad sam stigao iz Atine pa sam malo sam se bojao iskreno, pošto u suštini ne volim da imam letove bukvalno pred nastup, ali ovaj put je bilo tako da sam bukvalno pred nastup u Beogradu imao let i stigli smo na vreme što je bitno i evo sad smo u Сега имаме едно интересно прашање. Знам дека имаш ресторан во Белград. Кој ти го гледа сега, дори си на настап? Šta koji? Кој ти го гледа, викам сега дори си на настап? Имаш некој твој менаџер? U restoranu? Да. Da, apsolutno. Имаш доверба во него, така? Tako je, ne bi moglo da funkcioniše bez menadžera, svakako, jer je to jedan potpuno drugačiji ogranak ili da kažem biznis koji zahteva opet kao i u svakom poslu da imaš nekog rukovodećeg člana koji će da vodi sve to, tako da smo našli adekvatnog čoveka koji vodi računa i mi smo naravno tu toku nedelje kad smo tu i brat i ja dosta vremena provodimo dole, tako da to je jedan onako biznis koji smo napravili sa strane da ne daj Bože ako nešto nije okej sa našim primarnim poslom. Како точно? Во Белград? Местоположба, каде точно во Белград? Ja sam sad već malo umoran pa te nisam ništa skontao, izvini. Местоположба, каде точно во Белград? Во Белград, каде точно? Ресторанот твој? Koliko već radi, misliš? Не, да, и каде се налази? Где се налази? Izvini, molim te. Inače, dobro pričam, dobro zborova makedonski. Зборуваш ми добро. Postoji već 7. godina i na Novom Beogradu se nalazi. Tako da u suštini u naselju gde i živim, tako da mi je bukvalno ispred ulaza. Što mi je bilo nekako i bitno opet, kao da mogu da provodim vreme tu kad moram. Јас не би сакала века да те одземам време, гледам дека си уморен, дека сака да си легнеш. Ми беше драго што беше мој гостин. Hvala vama što ste bili i što ste ostali do kraja i nadam se da vam je bilo početno. Više ne završam, kad sam tako i raka, podizija, i sada si rana ne mogu ja. I tako sam ti rako, za
Chegam os anos, oppure un stare nella mia, uguali sanno se la mia, di grande, temperatura, di sicura, si vuole rinunciare, sempre siamo A mi se družimo nekom prilikom narednom. Titovo pa Ohrid. Ohrid 1. avgust, tako je. Ама pretpostavimo Titovo. Pre toga smo u Tetovu, ali ajde da kažem veći koncert 1. avgusta na Biljanim izvorima. To će biti koncert nakon, ne znam ni sam koliko već godina, ali ima sigurno jedno 6-7 godina kako smo se družili na istom mjestu, tako da će mi biti drago da se družim sa ohridskom publikom i naravno sa svima koji dolazi širom cijele Makedonije i garantujem zaista jedan onako spektakl i da će biti onako nezaboravno. Tako, Makedonija te saka. I ja sakam Makedoniju najviše, to sam baš dosta puta govorio, isticao u svojim intervjuima, tako da ovdje je publika... Baš je fenomenalno. Ne znam kojim bi rečima to opisao, ali zaista su ljudi pretalentovani, pre muzikalni i uvek se rado vraćamo. Tako da mi je zaista drago i družimo se opet ubrzo. Vidimo se. Ćao! Vidimo se, čao!